Jam-jamai tusa ka jam-jaman na makaitina na surivat. Saka tutsua ka jam-jaman na uruja supina kainua samas. Imazai toa pina sa vali-valitan. Imazai toa stay sangasan. Imazai toa tapuru kato lima kayan. Imazai toa itakaran pajuru sapuru kato shiva karan. Amasanita di mazai toa tapuru kato wun makayan. Imazai toa itakaran paju tiro akaran.历代志上15章1节到29节，16章1节到3节。准备去印约柜。大卫在大卫城为自己建造宫殿，也为上帝的约柜预备地方，搭一座帐篷。那时大卫说，只有利未人可以抬约柜，因为他们是上主选出来抬约柜，永远侍奉他的人。于是大卫召集全体以色列人到耶路撒冷，要把约柜运到大卫预备的地方。大卫又召集亚伦的后代和利未人，哥辖宗族的乌列带领120人，米拉利宗族的亚帅亚带领220人，格顺宗族的约尔带领130人，以利沙反宗族的示玛雅带领200人，希伯伦宗族的以列带领80人，乌薛宗族的亚米拿达带领112人。大卫召见沙都和亚比亚他祭司，以及6个利未人乌列、亚帅亚、约尔、示玛雅、以列、亚米拿达，对他们说：他们是利未各宗族的领袖，要洁净你们自己和同族的利未人，好把上主以色列上帝的约柜运到我所预备的地方去。由于前次你们没跟我们一起去抬约柜，上主我们的上帝惩罚了我们，因为我们没有照规定敬拜他。于是祭司和利未人洁净自己，为要运上主以色列上帝的约柜。利未人按照上主借摩西所命令的，共把约柜抬在肩膀上。大卫命令利未人的领袖们派许多利未人唱歌，用竖琴和摇把弹奏快乐的音乐。他们从擅长歌唱的宗族选出以下的人来打铜把：约尔的儿子希曼，他的亲戚比利家的儿子亚萨，和米拉利族古沙雅的儿子以探。他们又选出以下的利未人来弹高音的竖琴，以配合铜把。这些人是撒加利亚、亚薛、示米拉莫、耶歇、乌尼、以利亚、马西亚、比拿雅。他们也选出弹低音竖琴的利未人。这些人是马他提亚、以利腓利户、米克尼亚、亚萨西亚和圣殿守卫俄别以东和耶利。基拿尼亚对音乐有很高的造诣，所以被选出来领利未人的歌咏队。比利加、以利加拿以及俄别、以东和耶西亚被选出来看守约柜，是巴尼、耶沙法、拿但业、亚玛塞、撒加利亚、比拿雅和以利以谢等祭司被选出来，在约柜前吹号，运约柜到耶路撒冷。大卫王和以色列的长老们以及军队的将领们都到俄别以东的家去运约柜。他们举行隆重的典礼，他们献上7头公牛和7只绵羊做牲祭，为要保证上帝会帮助抬约柜的利未人。
大卫穿着一件麻纱的长袍，歌咏队和他们的队长基拿尼亚以及抬约柜的利未人也都穿着麻纱的长袍。大卫还穿上以弗得。于是所有的以色列人民随着约柜一起到耶路撒冷，他们一路欢呼，有号角拔的声音，还有竖琴和七弦琴奏出的音乐。当约柜引进城的时候，扫罗的女儿米甲从窗口观望，看见大卫王兴高采烈地跳跃舞蹈，就瞧不起他。他们把约柜抬进大卫预备的帐篷里，然后向上帝献烧化祭和平安祭。大卫献完祭后，就奉上主的名祝福人民，并且分发食物给他们。以色列人不分男女，每人都得到一个饼、一块烤肉和一些葡萄干。就开暖什么？Satu cu asina apurua kai imazaitwa tapuru katu lima kayan imazaitwa tapuru katu tiroa karam。由于前次你们没跟我们一起去抬约柜，上主我们的上帝惩罚了我们，因为我们没有照规定敬拜他。历代志上15章13节。Satu suaka jam-jaman asini pupatarwan， 敬畏是亲近上帝的态度。敬畏是亲近上帝的态度。生命的困扰是我们欢欢喜喜为了某人去做某事，原以为对方会很开心，结果却惹他不悦，也让我们感到莫名其妙。生命的冲击是料想不到的意外发生，有些是他人出错，导致我们遭损失，被误解而痛苦；有些是无缘无故发生，令我们摸不着头绪；有些是我们热心过头，越了线，承接我们担当不起的责任。阅读历代志上13节，大卫打算运送约柜到耶路撒冷的故事，让人觉得很困扰，和上述经历类似。大卫原本欢喜为上帝做一件美事，要迎接约柜这个象征上帝同在的记号到大卫城耶路撒冷，好让他更容易亲近上帝。我们不知道为什么上帝让此事变悲剧，折损一位好同工。这件事却也让大卫明白，敬畏是亲近上帝应有的态度。历代志上15章，大卫再次举行迎接约柜进耶路撒冷的圣礼，不再像上次那样诉主名义的赞同，看重专圣的护卫迎接，却忽略伴随的约柜旁的服饰。大卫当时的做法不周全，导致忙乱中出意外，让乌撒承受无妄之灾。这次大卫慎重地找了2位祭司、6位利未人，带领一群服侍团队与圣咏团，对他们说，要洁净你们自己，由于前次你们没跟我们一起去抬约柜，上主我们的上帝惩罚了我们，因为我们没有照规定敬拜他。大卫第一次迎接约柜是为了取悦人，包括借上帝的荣耀沾光，欢庆的结果却是悲剧。第二次迎接约柜，大卫体认自己即使是王，在上帝面前也只不过是人，于是不敢再逾矩，以分别为圣的敬畏态度恭迎约柜。对于被掳到巴比伦有机会回到耶路撒冷重建圣殿的以色列人而言，当他们有机会再次到圣殿献祭，大卫第二次迎约柜的故事为他们提供了警语：小心上帝，否则上帝会成为你们的危机。
上帝的确是慈爱的父，但我们还是要分别为圣，以敬虔的态度预备自我，严肃地寻求他，才可能聆听，进而遵循他的旨意。人生总有突来的意外，挫折困扰我们，成为生命的危机。危机所带来的创痛，当下会让人产生迷惘、困扰，导致人际关系破裂，心智受挫，并使人与上帝疏远。倘若我们就此在创痛中迷失，所唱的将是一首悲歌。倘若我们把创痛当契机，愿意接纳莫名的未知，而勇敢地面对，所谱写的将是未来人生的欢欣舞曲。喜内都做个jaman，敬畏是亲近上帝的态度。Saka kumalia aichua si pasamaramaraw tanutin no sumuntin toa ta si serapay tayaw latina nakipapauri ngaw aichua sinaribatan ni tawe tayaw nameo tantitin cara sesebuntin to aichua namatutsu ta kina kemudan tayaw ijuano puchimedetin ijuano limetsitin to ta semas ayatwa ijuano nama padirangati ijuanga no ta kini kakuanga ichua ta sensengan saka parmeke no tsumuntin to ta siserapai parmeke no selukuyatin saka ijuano madudutin ijuano kitsasajangatin to ta seman wakwazua ku atazoinaken ayatina kenunem saka tujen tara izua na paksomalia ravatsa ta kinakomdan tayaw ata siserapayanga kipalingulingu tanutin lakwa aichua na matutsua ta siserapai no na kisarkuyatin no na masurametin tarana kitsasajangatin to ta sematayaw lakwa no seventin to aichua na matutsua ta monta ya ta siserapai tayaw no na mipitsuritin no nakijajarantin to ta semas masarotin tu ijua semasa kikaku ijua varung akinmanua sema saka titin nakuya masuram maya kitsasaja to ta semat kijajarani to semas ledeti to ta semas saka amina paalai to semas mavana ta kina kemdani mazeka sawan aja kina parengan to semat tayaw saka pasamaramaro tanutin amina paalai to semas mana sinirengan no ta semas aja kina kemudan nanga kemuda laide to semas amina paalai nuikatina paalai to semas nika ngatan uta pasugan ite to ta kina saron to ta semat tayaw amina paalai to semas amina paalai to semas manaru ta kemelangatin tapapavoruntin tapapavaruntin no ta semas to ta kini katsawan to ta kemudanga ayaya pasamarau pataje katanutin to tsaka jaman satu su asini pakini menemetanutin创痛是生命的一个机会，让我们得以拥有一个成为不一样的人的机会。创痛是生命的一个机会，让我们得以拥有一个成为不一样的人的机会。Sinaya latina nagamalo akinumen latina nagamalo akinumen to sa kajaman-jaman tamana chasi kinim naman ayakana pasamarau kakainuli。上帝呀，愿你来，和象征你大能的约柜，有律法石板的教导，恩典玛拿的喂养，亚伦发芽手杖的护卫，一起进到我们的会幕中。愿你借着耶稣基督的救恩，拣选使用我们，并定义永远在此居住。奉主的名求，阿们。Mali tu soka jam-jaman nama katina misilaselan sumupu kilaroy to akay no atsamat la tapina ene sa tapa susuin amina paalay to atsamat mabana ta sika silungaan mana ta sika takamilang to varong no atsamat
no ini katina paalai tua tia cemas neka ngata nu tia sivara tua kumudanga ayakana apa semarau apa pupicur saka aicaku sinupu parma kanu izwa ini kana malunga lamnana pajekatanga ayakana apa semarau saka mali-mali latina na sudeva tu sua tia kini adavan taja ping an